ukurikiye Umuhuro Sports TV twagarutse tuje noneho kubagezaho update ya Calafiori, update ya Jurrien Timber ndetse n'uwitwa Darren England niba umuzi. Darren England aje tumugarukeho, tega amatwi iki kiganiro, banza kandi like kuri iki kiganiro kandi like, noneho dukomeze. Mbere ko tugera kuri Darren England, reka duhere ku witwa Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães ku munsi w'ejo mwaramubonye yagaragaye asimbuye ikipe witwa Lewis ikipe Arsenal cyane ikipe ya Brighton. Gabriel kuba baramuzanye byinshi bihari nuko bari barimo kumushaka fitness iminota ihagije kugira ngo agaragare kuri match ya Aston Villa. Cyo ni icyambere. Ikintu cya kabiri, murabizi neza yuko cyane biracyari mu mitwe y'abafana ba Arsenal, nawe unkurikiye hano ku Umuhuro Sports TV, kuba Aston Villa aratsinze Arsenal ayo manota nk'abafana bagiye batandukanye. Wowe fana Man U, Arsenal, Chelsea, ntabwo washimishwa no kubona ikipe yawe ikomeye yatsindwa n'ikipe nka Aston Villa. Cyo ni ikindi kintu. So rero kuba Gabriel Magalhães yagarutse ni ikimenyetso cy'uko defense ya Arsenal igiye kuba yayindi. Ibi ngibi ntabwo turi bubitinde kuko niba Saliba na Gabriel bahari muri defense, aho ngaho turavivuye. Birahita bitwerekeza rero kuri update y'uwitwa Riccardo Calafiori. Biratugeza kuri update y'uwitwa Riccardo Calafiori. Mikel Arteta amaze kubatangaza yuko ntabwo ari imvune iri serie. Uwitwa Calafiori mwaramubonye asohoka muri abakinnyi ba Arsenal bari barimo bagombaga kubanzamo kubera kanok yagize, bituma bazana Lewis n'ubundi wagombaga kuba ari ku gatebe k'abasimbura. So rero inyuma y'ibyo byose Arteta amaze kubatangaza yuko ntabwo ari imvune iri serie. Uyu muhungu Arteta yemeza yuko hari amahirwe yuko ku munsi w'ejo bazareba imyitozo bazakora bakazamukoresha ku mukino w'ikipe ya Aston Villa. Iyo ni defense y'abakinnyi batatu ba Arsenal bamaze kuzura, witwa Saliba, Gabriel ndetse na Calafiori. Amahirwe menshi barahari kuri match ya Aston Villa. Ubwo amahirwe menshi, niyo tuvuze amahirwe menshi turavuga kuri Calafiori kuko niwe ugaragaza ko afite ikibazo cy'imvune, ariko Arteta avuze ko atari imvune iri serie, ngo hari uburyo bagiye kuba bamureba uko azakoreshwa kuri match ya Aston Villa. Undi muntu ni witwa Jurrien Timber, ubona ku gatebe k'abasimbura ntabwo yari ahari. Mu by'ukuri twaje tubigarukaho ibiganiro byacu n'ahandi mwagiye mubona imbuga zigiye zitandukanye, na hantu mwigeze mubona ko Jurrien Timber afite ikibazo cy'imvune. Twese twabimenye match ya Aston igiye gutangira. Bivuze iki? Jurrien Timber ntabwo ari imvune afite, ahubwo ni ikiruhuko cyangwa se umunaniro. Kuba bataramushyize kuri bench bigaragaza yuko ari umunaniro. So Jurrien Timber nawe amahirwe ahari nka 90% kuri match ya Aston Villa biravugwa yuko azayigaragaraho. Match ya Aston Villa turimo kuvuga ntabwo ari kera n'ejo bundi kuwa kabiri ku itariki 30. Ku itariki 30. Ubwo aho ngo tumaze kubona yuko defense yose y'inyuma yuzuye. Ubwo ku munsi wo kuwa kabiri ntabwo tuzabona uwitwa Declan Rice kuri nimero 2. Kireka hagize igihinduka hakaba havayo wenda zindi update ku munsi w'ejo, ariko akanya makuru hari nuko Saliba, Gabriel barahari 5-5. Calafiori baravuga yuko imvune ntabwo ari serie, agomba kuzagaragara kuri Aston Villa. Bakagaruka kuri Jurrien Timber bakavuga ati Jurrien Timber nawe ku munsi wo kuwa kabiri azaba hari kuko kwari ukumuruhutsa. Ubu rero impamvu ibintu byose tubigarutseho nuko ni match izaba ikomeye, ni match izaba iri ku kibuga Emirates, ni match isobanuye byinshi ku gikombe, ni match zaho za Arsenal ndetse na Aston Villa. Aston Villa ku mwanya wa 3, ariko ntabwo amanota ari kure, na amanota 3 arimo. Bivuze ko Aston Villa mutsinze yahita inganya na Arsenal amanota 42, mu gihe Manchester City ifite amanota 40. Ubu rero aka kanya duhita twerekeza ku witwa Darren England. Darren England dutangiye ikiganiro nanema ko mubabwiraho. Darren England ni umusifuzi wo mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba ari umusifuzi w'umuhanga. Bamaze ko bamuhitamo rero nk'umusifuzi uzaba uhagarariye match ya Arsenal ndetse na Aston Villa. Match ya Arsenal ndetse na Aston Villa ni uwitwa Darren England uzaba uri hagati mu kibuga arimo kuyisifura.
Undi rero uzaba uhari ni uwitwa Jared Gillett azaba ari kuri VAR. Impamvu mbigarutseho ni uko match iheruka yabaye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 aho Arsenal yatsinzwe na Aston Villa ibitego 2-1. Umusifuzi mukuru wari uri mu kibuga yitwaga Peter Banks, niwe musifuzi wari uhari kuri match ya Arsenal. Umusifuzi bari bafatanye cyangwa se umusifuzi wundi wari uhari ni uwitwa Edward Smart, yari umusifuzi nyine assistant referee uri ku ruhande, ndetse n'uwitwa Blake Antrobus nawe yari ahari ku rundi ruhande, ndavuga ab'ibitambaro. None umusifuzi wa kane Adam Hazeg yari ahari, ndetse kuri VAR hari uwitwa Darren England, niwe wari uri kuri VAR uyu munsi. Bamuzanye nk'umusifuzi uhagaze hagati mu kibuga, ni ukuvuga umusifuzi wari uri kuri VAR icyo gihe niwe bagiye kuzana akagira gute akajya mu kibuga agasifura kuri Aston Villa mu gihe match iheruka yari ari kuri VAR. None uwari umwungiriza we kuri VAR icyo gihe yari uwitwa Max Cress akaba ari wo musifuzi wari uhari nanone bafatanyije kuri VAR. Ubu rero match rero ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Aston Villa izaba isifurwa n'uwitwa Darren England. Ni umusifuzi w'umuhanga, ariko nanone abenshi bemeza yuko atari umusifuzi ukora amabara menshi. Mukunzi w'Umuhuro Sports TV, dusoza, uyu muhungu yujuje imyaka 18, bamwita Andre Harman Anusu, rero yujuje imyaka 18, akaba ari umwana wa Academy wa Arsenal ariko uri mu ikipe ya mbere kuko mukunze kumubona ari kuri bench, bamwitwa Harman Anusu, akaba rero yujuje imyaka 18. Reka tumwifurize isabukuru nziza uyu muhungu. Kanda subscribe, turaza kuba tugaruka turebera hamwe ibirimo kugenda bitangazwa hirya no hino.